ngina ama chats akhe engibiza nama voice note akhe ethi bhuti umgidi ube ngubhuti wakhe mina uyakwazi lokho yabona namhlanje ngoba nakho uyehlule ukukhokhela ingane imali yayo yazi ingane yasishiya kulomhlaba unesandla kusishiyeni kwamufi lo namanje mina ngiyakwazi konke lokho benjalo ngoba idayisa mina ngidayisela umphakathi ngidayisela umndeni wakwambatha uthi awuthini umndeni wakwambatha uthi angibuyele umuntu ebengiphila naye ngobuqotho umuntu engiphila naye ngobuqotho namhlanje uzongidayisela wona umndeni wakwambatha umuntu engiphila naye ngobuqotho mina yes ngiphila naye impilo straight ngikwazi ukumnikeza imoto yami ayidrive ahambe nayo away from me namhlanje lesiphukuphuku lesi esibiza ngomculi sizongitshela ukuthi ena mina ngumdayisi namhlanje ngumdayisi mina mthandeni ngumdayisi kuwe namhlanje mina ufuna ngizonde mina umndeni wakwambatha mina ufuna ngizonde mina kuwena umsusa wayo yonke lento le unesandla wena Sikhova msunuka yihlo wena ungalinge mina ungijwayele kabi into engizoyenza nje ngizokublocker uphume kimi into engizoyenza kuwe nje Sikhova ngizokublocker ufune live wami phuma nje live wami phuma nje live wami angidinge nje ukukhuluma nawe la silima lesi andaba nawe mina kuncenkile ngikufunde futhi angihlangene nje futhi nawe mina angifuni mina umuntu uma esexakwe izinto ezimxakile lento ifuna ngicome yona mina phela nawe emthandeni phela mina ngisesiqiniseko mina yes uyangitshela uSikhova ukuthi udliwa umfazi asikwazi lokho ke bhuti wami ngiyaqala nje ukuthi kanti lo udliwa umfazi kodwa kuyafana naye ukuthi udliwa umfazi ngicela uyoba umkhongo wami Mgibe mfowethu mhla ka6 nje mfethu ngibhukiwe ngiyoba umkhongo sami wendoda lo 6 nje esibheke kuwona yabo somewhere yabo bafowethu angezikwadedela ama voice note lenja engangifonelile ithi bhuti uMgibe bengicela ukuthi into engifuna umthandeni ngifuna akhokhe imali kamufi qha ngimile kuyona noma aphume kimi aphume lesinyanga kimi mayemhlule imali kamufi akaphume uMgibe nje aphume nje kimi angalinge nje mina angithinti akakhiphe imali kamufi uyayazi imali avumela ngayo ngomufi ukuthi uzomnika malini mayenzeni uyakwazi yena lokho ngufakazi mina okwami nje ukufakaza uyakwazi yena ukuthi malini le ngangidlala lento mina yabo ngeke nje akhiphe imali kamufi or aphume kimi angiyeke mina ngikhubekele nezinto engifuna ukuyiposta ngingatshelwa nguye ubonile ukuthi abantu akade ethi uyabancenga ukuthi ena abangibhoxe bonke bavele bangisaba bahlehla bonke abantu bahlehla bonke abathi ayisamsaba thina uMgibe waze wazenzela yena ke manje wathayipha yena manje uyabona ukuthi abantu phela bamsaba uMgibe ngoba unemamba umthandeni wayo ungamfonele pho yena ngesikhathi unenamba kamthandeni wayo ungamfonele pho yena naye unayinamba ya naye before aposte lapha ku Facebook bekumele naye angifonele eqala eva ngokona impilonde silima bekumele naye afona athi Mgibe kunento mfethu engingayithandi kahle lapha why uposta umgodi kade indoda why mina kati ungangipost naphela ngifuna ukutrenda Mgibe yabo chaza phela khaya nami ngicela ukutrenda Mgibe ngicela nami mfethu udeze ukhuluma ngami Mgibe yabona so ufuna ngenza mina intando yakhe la akangondli phela mina ondla osiqiniseko obana abanye abondla inqwaba icrew ayondla inqwaba amagenga akawondla inqwaba Nkosi yami
and ngiyabonga Mthandeni undoda kunabantu abahlayo ngawe okubuhlungu kunabantu futhi abafayo ngawe kunabantu abajika emajele ngawe yabona inezimanjezethu uphaka mnandi phethu kubantu agents zabo kodwa manje kunabantu abafayo ngawe futhi kunabantu abajika emajele ngawe uhlohla ingane zabantu wena Mthandeni wena bese uzongitshela amasimba mina uzongibiza ngomdayisi igama elingaka uthi umgibe umdayisi ngokuthi ngcome ukhuzani ngalomcimbi wakho ubhuqu wena lamasimba akha ubhuqu umcimbi abantu babebhosha ehlathini okakhuzana umcimbi abantu babeyela emoli bebethenge oma ice cream bebeshaye ice cream kamnandi bekhisane kamnandi bethenge ngisho inyama lapha kwaSpuru lo wakhe abantu bebedla amakhorontshane lapha namaviyo bebhosha entabeni benye abantu bebhosha entabeni kumanje after umcimbi kuthiwa umasimba kumnqatha lapha emva kweyihlahla induna iyakhala ithi imbuzi mase ibuye ekhaya zibuya inuka amasimba phu imbuzi ilo mcimbi ohamba owenza le mdetsheni abantu awubahlele ngisho indawo zokubhosha babhosha ehlathini abantu madoda uthiwa kunama VIP ayehleli emabhenchini ibhenchi unika ama VIP iqheki angisayiphathi ke khona uthiwa babehleli ematsheni behleli ematsheni a VIP umuntu uhleli kodwa etsheni lo muntu embokodweni yetshe enkulu engaka inguzunga le kodwa lo muntu ukhokhele iVIP wena uzomhlalisa etsheni wena uke kwami ukuhlatshwa kwembuzi le emdetsheni imbuzi zinuka amasimba phu imbuzi babhoshile phela abantu phela umfike wadla inyama awadla inyama wabhophuza utshwala uyahoda kuthiwa akungehodo lapha ubusaphasapha uhodo bobusaphasapha uhodo lapha abantu yes sengathiwa mina ke ngizwana nesilima leso esileyo nto leyo ke uzokhomparisha umcimbi ke manje mfethu umuntu mfethu lapha ndoda owabhuka indawo yathi imanagement yemoli esicela Khuba usinikeze u50,000 or u100,000 wena waya enduneni uphethe isminofu wathi manje lapha nduna bengicela lapha nduna ukuthi ngizoba nomkhosi lapha ngifisa ukuhlanganisa abantu lapha nduna yenkosi iyavuma induna wanika induna isminofu usukhona na ukuthenga nje ngisho mfethu ibhodlela elisile uthenga isminofu la while I'm on that note kodwa futhi leyo nje angiyeke leyo ngizobe ngiyibuye one day leyo wena uyinja kabi wena umgodoyi wena akekho umuntu oyophila nawe wena ngoba uyisilinyana ingqondo yakho iyacobhoza ithi cobho isibindi sakho sokwazi ukuyocela induna umcimbi ongakwawenzile uphethe ismini of 1818 yes sis ukhalipha lento lena ukhalipha ukugcina lento lena izokuthi izongibiza ngomdayisi amasimba la ngisuzeleni wena ungangihlanyela hambele indoda yakhe isuza wena yabona mina futhi ngimile angiyena umlandeli kaKhuzani angiyena umlandeli kaMthandeni ngumgibe nje wancethezi angeke kodwa umculi menza kahle ngizomncoma ngizoyenza ivideo ngimncome omenzi ngibancomile omaganga ngibancomile mina ngimele mina angikweleti lo ukweleti umufi lo
into imali engiyifunayo nje imali kamufi qha ihambe iye kubo kamufi ahambe nje imali kamufi ihambe ahlukane negama lamphansi weyeke ukungcolisa igama lami phansi lo lenja le ayiyeke ukungcolisa ihambe icela phansi isithunzi sami ngimkhulu kabi mina mfana wami kungekudala nje ngizoba nanesigcawu into yokuthatha iminyaka wena ukuthi uyenze ngoba usahamba ufuna ukubukwa sasikubi nje isidingo sokuthi uthi izinqa zikazimdola uyazazi wena awukwazi ukukhuluma ngendaba ze sex life yakho emphakathini uyasiphuphuka wena awukwazi ukuthi abantu manje ke abantu sebeyazi ukuthi walala nanozimdola wathola ini ke manje umuntu othandana nanozimdola wambheka kanjani ngenxa yakho siphuphuka wena uthi uyachama kodwa wena mawusho uzuyibona isilima kanjani ngifuna uyibona isiphuphuka kanjani wena mqulathi wena umqulathi kabi wena umqulathi kabi wena ngifuna uwazi ukuthi namhlanje umqulathi wena weqambela amanga umroza nomkhathazi ngendlela enaxabana ngakhona into eyenzeka sekuhambe ulokhuzana ubhuti umjikijelo nakhona wangamanga lawo izinto wayikhuluma kabi ngumjikijelo ubhuti alimgube naye uma ehuba enxabana nan actor weqambela amanga ngiyabuza mthandeni uAlimgube weqambela amanga na emthandeni wena malebe kanyoko uthi angamfaki lapha umjigs phuma nje kimi yimi la akuwena phuma nje kimi lapha phume hamba kwenza owakho live ungamfaki wena kuwo ngiyabuza wangewena lona owathinta ungelovi ngemuva udaka utshwala wangewena mthandeni wangewena mthandeni lo owafika umufa emcimbini kaMaskandi uma ethi uzimdola fuseke wena wazonda ingane yabantu uphoqa ungena estage ngenkani nakhona futhi mthandeni babeqambela amanga nakhona futhi lapha amanga la mthandeni ngiyabuza ngithi amanga la mthandeni wangamanga afuna lana esasokhuluma nawe ke manje nomufi umthembisa imali wangamanga la mthandeni futhi phambi kwami ke manje ngiswa wangamanga lo ngiyabuza phela mthandeni ngiyabuza wangamanga yini lawo na bonke labantu wena omroza baqambela amanga wena uholy wena yes right wena into zakho ziclean wena ungelovi lona wethintwa isipoko sakhe emhlanje wange wena loyana emthandeni bafethu ngime u15 days ngifuna ukumnika isikhathi mayifuna ukuyiphendulela ayiphendulele sengikhathelwe lenja mina bafethu ngikhathelwe nguye manje usengixhaphaze kakhulu sengixhaphaze nje kakhulu futhi kube kuyangami ngimfisa ngisho nangequpha lenja iqupha nje kuphela ngiyamhalela nje ukumshaya nje nequpha ngiyamfisa ukumshaya ngibambele mina mathupha lesisidudla leli drum leli ngivenge libambe phansi ngeliginqe phansi nje ngimginqe nje phansi ngimphushe wena wabona idilama ngiyamfisa ukumbamba ngezandla zami nje kuphela lo ngifisa nje ukumbona nje ukumbamba mina ngimbambe ngimdedele mina lo loxhamu lo last year uKhuzani uthe yena ucela abalandeli bakhe bevotele bani uBig Zulu wacompete okhozini yacompete angazi wathi akabovotele uBig Zulu yacompete ingoma kaBig Zulu okhozini ngoba ileader
Leader eqotho ivula umlomo wayo maqeda abantu benze njengoba ishili leader. Ngoba ishili leader abantu bazokwenza uSibeko kuyamhlukela lokho kuSibeko ukuthi ena athi uJumbo. Wathi akuvotele uJumbo. uSibeko kuyamhlula lokho kuSibeko. Kuyamhlula uSibeko lokho. Yamhlula uSibeko lokho. Yamhlula uSibeko lokho. Mina into engiyifunayo ngifuna mina abantu bahle, ngifuna mina abantu baphatheke kahle, abaculi bebe right ngempilo, bebe nempilo ebheke phambili. Hayi labo doti abangomthandeni la. Ngichazile ngathi ukusupporta iKaizer Chiefs ngisho ngashawa angeke uyiyeke. Nandi bathi nisupporta umthandeni angeke nimiyeke ngoba niyamthanda. Nambe ngimthanda up until ke isuzelane. Mina ngufuna umsuzo womunye umfana ngifuna kusuze mina ngedwa. Ngifuna kusuze mina ngedwa kunye mina ngedwa. Kubhoshe nje mina ngedwa ngifuna ukuthi ngithi ngibhosha uSibeko naye ngapha uyabhosha. Yezwe indaba. Yabona? Angifuni ukuthi uyabhoshwa ngapha noSibeko naye uyabhosha ngapha. Ngifuna kubhoshe mina ngedwa. Angibhoshe umgebe yedwa. Nayivake ngoku. Nimtsheneni kuSibeko wenu lo ukuthi angisobe ngayeke ukuncoma uKhuzani mina as long as nje ngisaphosta ngedatha lami noKhuzani enza izinto ezinhle. Ebese ngicela abasondelene noKhuzani bamtshela impethu akayeke uku-entertain izinto za ku-social media engafani nalento le. Yonke into e-social media lo Sibeko wenu ulapha ya. Uzophawula ngayo yonke kumanje kungathiwa kulahleka ipaint uzophawula ngalo uSibeko ethi hayi ngiyalazi ipaint mina. Mangathiwa nje manje uthande kaHlamini lo ethi ngilahlekelwe ipaint uzophawula uSibeko ethi hayi ngeke ngalibona. Akasandawo uhleze khona. Akasandawo. Everywhere in khona akafuni ukusala. Ngiyathandeka mngani wami. Ngisho uthande ungathayipha manje mayimgibe sokulahleke iphenti lami lapha bese mina ngenza ivideo ebese wena uthatha leyo video leyo ke siyayipho uzophawula uSibeko ethi hayi mgibe iphenti likathandeka ngiyalithola isigumbaxa sephenti lapha waze wapha uthamara imali exactly ngenxa yani akafuni ukusala. Awuthi ngimsuzele bafana. Lo msuzo nje ungaSibeko urecordeni bafana. UngaSibeko lo msuzo lo. Nangu bafana. Yes. UngaSibeko ngunika uSibeko lo msuzo. Lo msuzo ngicela ningambangiso wakhe. Lo msuzo nje ningambangisi bafowethu ngiyazi nani niyawufuna ukaSibeko kodwa lo nje ungukaSibeko. Ngifuna nikwazi ukuthi lona nje ungukaSibeko lona ngowakhe uzokwenza ngawo lento kuthiwa i-desert. U-desert kaSibeko uzohla ahle bese shaya u-desert lwakhe lolo. Ngesilungu kuthiwa i-dessert. Ngayivale ngoku. Lo msuzo nje wakhe akuwona wenu ningathandi indaba la owenu uwaSibeko umsuzo akusiwona wenu. Okunye ke sengiyahamba ngizonibona mhla lo mfana wathula bangasho ukuthi ngami okanye wakhokha umula. Ngiyabonga ke mndeni wa TikTok ngifuna nazi ukuthi umgibe uyanithanda kakhulu bafowethu angicethezi angithathe ihlangothi ngimele nje ake nje danko ngibonga umcimbi ongaka abantu aba 1400 ngiyawuthanda lo mcimbi indlela engigcwele ngayo ngiqhubeka kanje mangizwe live sengongitshela manje mangiphethe nje iphepha likaSibeko ngitshela emini ukuthi ngizoba live ebusuku ebese niyeza sikhulume ngendaba kaSibeko. So namhlanje nje umthandeni akasesiya umthandeni uSibeko.
Ngaphinde nje nimbize ngodunudu noma igama ngisawafuna onke igama lakhe uSibeko njengamanje ngicela nihambeni ke niye emavidweni akhe nimbize ngoSibeko nithi nithunywe umgibe uthi asokubiza ngoSibeko niye nakule video eyenziwe usiqiniseko ngami eposte ivideo yami noDubula nithi ela sizothi nje hello mfana ondliwa uSibeko siyazi ukuthi ondliwa uSibeko bafethu igenga ending bafethu yondliwa uSibeko uyayondla uSibeko ingakho adayisa nomngani wami uSibeko waduwisa ingane wayincenga ukuthi enza amasimba athi useyiholela ophathe yena uSibeko lo ngufakazi mina yabona so hambani ke bafowethu njengamanje ngiyanithuma ke gijimani ke bafowethu niye emavidweni akhe nithi hi Sibeko mangisuka la mina ngisadla mama ngiqeda ukudla ngiya emavidweni kaSibeko ngiyabuka lento engithe ishoni seniyishiloni nale video postwe usiqiniseko namhlanje hambani kuyona nithi ena nje uthe nje umgiba sothi mfana ondliwa uSibeko cha uyakondla uSibeko waze wabuya ngishejele kumanje awusezi ukusebenza ndawo ngoba wavumela ukusetshenziswa uSibeko yabona mina la ndaba noSibeko bafowethu ayikho into anayo engingenayo ngicabanga mhlawumbe into engenayo ukucula ngikwazi ukucula naye i-degree akanayo so i-draw leyo other than that akukho uSibeko anakho mina engingenakho i-draw nje bafana bakithi futhi kuyena angincenge lutho Sibeko mfethu uphileke Sibeko ube right Sibeko umgibeke lo mfana kithi ubekutshela nje zakho ngizobuya bafika ngitshela ulive ngizokwenza nini futhi sikhulumeni ngendaba ngaSibeko nemali kaMufi ngimile nje khona babhaleni ke bafethu hambani nenza lento engisho njengamanje uSibeko hambani evideo yakhe yokugcina nithi nje unjani Sibeko kusona namhlanje wena ubhetiwele ngamehlo ngathi uSibeko babhaleni bafethu umgibe oyifebe uyanithanda kakhulu futhi ohlezi enithanda